MeghalayaPost.news. Hakaway na kajingja accident kabasyor kay arngut ki samla ki basyong da kathuk kila du no ela kajingim hadien ba kila leit tynrah nadien kaway katurang hasurok ba national highway hakatsan me ribhoy district katkum kajingte blayo lum laong bakani kajingja kalaja manta kasngi hakapor kumbalai bga hakabakiti ki arngut ki basyong da kaway kathuk ba khlem number bat ki ba khlem phong ru ya ka helmet kila leit tynrah ya kaway katurang kabadan yo number ml11a ui line renew planya do prakash powdel nalum nongrem umsning hakani kajingja samla basyong hadien belatip kerteng umriki amchi ulaklat asyan hagati kejaka katbau nikunja boro ulaklat no aswa banpoi sakajaka sumar batbaro arngut kitei ki balaklat no kidei na kajela asam ya kitei ki arngut lapan kit no asya civil hospital nongpoh na kamta ka post mortem barkajing tokit halor kati kejingja kadang ya sakman MeghalayaPost.news.